تماشاوان هجا دما و خوش بد برنامه داری دن دجاره کدن بهورنه میوان می ایرو رومان نویس و هلبسوان نواف میرویه و مجاره برنامه و روماناویا بند به رومانا بند دناف پرتوک نواف میرو د پرتوکا چارای بریوی د پرتوکین هلبستان و رومانک چاپ کربو رومانا بند سال 2011 د جناب وشان نهان لبرلین درکتیه اما ایرو هنکی جنیزیک و هم نواف میرو هم جی روماناوی ناس بکن نواف بخیری هاتی ناف خیری دبه ام وقت ما قلت أميج تدرس في بكن شما سدامك كلو تكاري بيجي راست راست جي هيج برجو رومانة تل سر مالباتك كرد جو كوجبري ألمانيا يبون تجي ألمانيا يدجيولو إذا كنت برساش تبكم دور بلكي أمكاربن هناكي جینانیگار تشتین هفبش نابرا جینانیگاریات و نابرا رومان دیشی بلکه امکار بن ببینن ایجا امی وگرن جیه گوت جی هاتی و کنگی تو هاتی آلمانیا به مالبات آخره تشتیاری زحمت او گفاگس بخوق على خوكم الراستي از جويران شعر باكر سرگردای رحایم و جگونده وران شعرم کم بگیره سرت و روی داری من پرورده سرطایی دی و سال 1987 از آلمانیا دجیم و تلوی داری یا تلویران شهر چی بو تلوی داری جی مزن بو حتی تلوی داری مزن بو حتانی باش یعنی ام کرد تمنی خو باش نزان در دوری 16 18 دو سال و سال ناده از هاتم آلمانیا او پرورده آیه کم به ترکی بو تنی تشتکی دوراده هی راست به جینانگریا مفگریدای برکو او جمر بو وقت چافکانی او پرورده ترکی برکو پرورده ترکی پرورده دا کرا پرانی پرورده پشفاندنی اسیمیلاسیونی و ایجا او وقت به چاوی کرده کی لوی پرورده هانی ببین ایجا او پرورده ده بچه بو دارید مخواستی گه از دیمنه کی لوراد بنفشین چند دیمن جه دوه جیانا مبن شاید کسی سرکر رومان ده مموجی لوی داره او سونداگو حرسبه دبستان ترکیه تی خوندن لور دوی رومان ده او جی دگره تفگو ممو پشتیگو پشتیوه تی آلمانیا جلی دیسا باندورا و پرورده دسپیک آگولوان دبستانان دیتیه لی گلکی دیاره اره پرورده دوری ده یک جیه نه پرورده تنی پرورده جاری که د نوا مالی د پروردان مالی وک جی ریبری مالی وک د سلطداریا مالی د نوا جواکا روجلاتا ناوین د توایید جنوا کوردا د دست باف دی دست نیر دی د وز دست زایندا نیر دی د پسر جی او حتانی گلوی دری د زایندا نیر درې کې د نوا خود د جواکا اگ ام جی هاتنه د برکو او جیانک آب خو آکردواری بو نوا هفته ده بو یعنی تو جدایی که مزن ده نوا جینو مرد نبو هر کسی کار خود کر او پیورا وی هبو او پیوری خود راده بون کار جینی هبو ای میر جدا بو لیلوی داریم افتن وقتا که کردستانی درد کبن او تام باف دبه وک دیمنه کی دبه ترکیه کی دبه وک ترکیه کی جخوینا خو کرده کی یعنی جخوینا خو کرد و بخود حمود شتی خوب ترکی بگریدای وقتی تو درکت تو مالبات آخر درکت تبل بعض خویان جوک ممو هنک مالبات الولد هنک مالبات الولد ما بون دور گهشتن بعض یان چاب درکت ناته چاب نه از مالبات قم تبهاتن نکو ام بهف درهاتن لی با جیانا مموجی مثلا میجن عقل ولات قال لك تشتوي يعني كاربيج ديماني حمو كردي اي باكور جان كريه پر هندك تيدا هان يعني تشتي قلتو تيجي تشتي قلتو تي او اسوي اي قلتو ديشتي اسوي تيجيشنا تركي و پرورده تركي و جارك مثلا پرورده بيج هر كسك ترك و از ترك تركي كي يعني كردكي قب تركي نزان و چاب به ترك بیت شهانی وی ناکو کیانی دوی دری دست پیدا کرد او زاروک
فیر دبه گدوری ده بدعوا جامک روکی راست یکی دروین یکی لپیش پرده یکی لپشت پرده یکی دبستانی و یک جی مالی دورا ده بخو فیر دبه ده نوا خود یعنی دو دیمنه چه بگه یکی راستی یکی درو باشه لوی درج بر جیانا ممو تمد بالام دی واس پرسی خود کن لوی دره شو ممو کسی سرکه رومانا بنده لوی دره دما گو پشتی گو هنگه گهشتن آلمان ممو دما گو تی آلمانیا لوی دره د گلک او وندابونا دنابرا دو کلتورا دو چاندا دو گوری دو بیجن باندورک پر مزن لممود که یعنی دست بکی حوالتی به جنک آلمان رو دور مالباتا مجبور دکن گو یک ترک جیر بینن و دور جی یک کرد گو لگورد یعنی دل مالبات مثلا چینه بو بوی رنگی حتانی گو داویا مموتین نولو چیز وی تجربه ممود جیانه تیا شخصی دبدو ده هوش خوانها اتجي مالباتا تهز باورد کم زاروک هنه و تو المانیا يبجي بوي یک جار که مثلا ها دیمنی ممو الفيدري ده قال كرد هنا مثلا بيجن سر هاتنا كردا جار که دو قفلات هاتی تو کار بعثمين قفلاك هات اوك بيجي دمك كاركري ميوان سر هاتنا كردايا اري كردا سر كرد ممو ده كيفن نوا كاتيجوريا كرد ميوان ام دما كل ميفان او المانيا يخستبو تركيا جبوغو خلكي بشينج بوغو لالمانيا بحوجي افاكرني وكاركر هاتن المانيا كاركر ميفان جرد بالمان بيجي لهركس وكاركر دهات بري او دما باب ممو وكاركر ميفان هاتي المانيا ممو بخود المانيا جرى بيشي باب نازكه او حتى ويد مي تجرى بيشي باب خل بلا فرقه دمينه من از وک از قفلات دیا هاتم قفلات دیا جی بدسپیک شر چکداری لباکور و د پشر پفچونی ایجواکی د نوا لباکور و ریا پنابری وکرنا ریا پنابریر ام هاتن کوچ المانیا بون از بمالباتا خوراتم بدیا خو مثلا ممو وتبشر الفيدري مام والفيدري مكار كرو هني الماني بونو خب خو هني هر شيء كيبون بفير راستي جياني بون جياني تبخو فيري هر شيء هر ديماني كيتي ماموجي ديماني كي ايج از جيانا خد الراس هاتمه جيبي قفله جيبي قفله بشي بله ام بري بحثا مامو بكش خوي برسنت تايبت جيستر كسين روماني هبن لي للنيفيسكاريا كرديان جي نيفيسكاريا بالزمان كردي تويل كو راستي هفدو هاتن د ناوي كوجبري نویسکاریا کردی راستی نهاد برید مبخو ترکیه و دکر حتی دتیگاه مده مثلا ام بیجن گوسا جیکی تایبت جبو کردی نه برکو از کرد من کردی زانی با لار درته دیگیشت استی نه دیگیشتم گجمر کردی جبونا چو انان و آف لازم فیر گرینگ فیر بونا کردی و نفساندنا کردی بلکه جرا پیشی مثلا ام بیجن من كان برهمي كردي قلت انه خن اوجي بزحمتي حتى انا ما خب فير كرو وجبو ما حتى دمك دريجي كردي نوغاسي او ليا ديمانه كي تاني جوسا ايجا از بيتر از هجانم ياك مثلا ميجن او نفكرنا احمد كايابو احمد كايا زانه د تركي ده وك ام بيجن ميركي هنرا تركي بو جي ويجل كي جريم لتبو چن پيوا چند پیوی کردی جبو سترانه کردی گرتن وی او کرن او بو سدم هری گرین از هینی اره هین او د پستره مخو او کرو پرتوکی کردی بهتر گرتن خواندن و بهتر گرانی دای و بگر هلبس درکتن و پرگیر بسمیر براساتنا هلبسیر و بدرکتنا هلبسیر ایدی ام بیجن حمور چاند و ویجه و او کردی البرم وابون واجي حمور رياض دخازم محمد كيجانا تشدر كيف من عاف ازياد نفسين من برسا هالبجارتنا مجاري كرباش برغو تيناس كرنغو نيفيسكاريا كردي دي گلك جارا نيفيسكار هر چندي لاوروبا يجيبن لي بدگرن جيانا گوندي خواجيه گوجيتين بيتر بگراني ويد نيفيسينن يعني دوي رومان دت يعني دستي خوا اويت مجارك جو كيم جاري الرومان و وجه كردي دهاتيه يعني بيم جول بويا افوجه سلمن هالبجارتنا في مجاري شو بقول بحثا
مالباتك كرد و كوچبر گل ألمانيا دجي بك اساس دفراد مرف او بك ديمنك تاني قال كي از هجانم فيدر از بيرجي قال كردا هاتن اوروبا كردي ام بيجن ايجي ميج هاتبون اوروبا نشتاجيه بونو والفيدر قال لك زارو كمان الفيدر هاتن بيجن اري بخينا خو كرد هر شيء خوجي كرداتي دوره حتى الهمبر كرداتي همبر كرداتي بهر هاوي خوجي هر تشتكي دجي هر تشتكي دكا بخوب الدفجي دروك روكي ويدن هي دباز مسلمان تاني تشتكي مسلماناتي او تاني ما يب تشتكي غوشتي برازناخ انجي بيشتر هر تشتكي دكار بيجي لو ما جي وزورا رجي بيرجي هاتن قال لك انسان وسا بنافا خود تم درو يعني تو بيشتر رجي ازلي راس هاتم مديت كرد ترك چقاسی اسلام جبوك لامبر كرد يجبوخ اسلام بكارتين بركو بكتنا اسلام يره بأولير كمنا وموجود لي انسانا كمنا ويناوي خدايوي دورار ديجي چقاسی تركا غرغز فيجي بيجم سركفتي بون چقاسی اولج خربا لاوروبا هيجي وا توكهاني بيشخر بكارتين مديت قالك ديمني بياوي من بافجي ناس كرن بافي ايغ وك بافي مامو دورا ده الناس كرن تشخاصي اون لو ما جي قلت از بفكري از تشتكي قرر سربيا بعفرين ليه دبي قلتنا ده هناك تشتي ولو قشتيتنا ندما قلت ولو وقت به حموم البات كرتخ كاتيجوريه كي وفي اواي هاني سروان باخذ هنا كي اف ديتن ندوري راستي يعني جبرجو دما تداخبي مثلا هناك مالبات كردي دن قب اواي كي دن بون دهاتن بيرامن مثلا بالنسبه لكردي جو لاوروبا يدجين يعني اف ميناكا قلت بيجي حتى درجه فرهبو برفرهبو دجواكا كرد الاوروبا دفراد تاني تشتكي بيتر باشنا يعني ام بيجن نافا كردستان تديو هرم يعني خلقي سرحدي واي كوزان اي دردور ديار بكري واي ساسوني واي بوتا وبيهاوي اللي من باش ديت قلبيدري مثلا ام بيجن ايرو دسلاتاريا تركي بريا ملي جورشن حموجي بنقا خدجي ملي جورش شفتناني ابديتنا انا توي نافي دكن ويا قرتن وبانا بنقاوي الفيدر الالمانيا اوروبا طابت الالمانيا بتايبتي والوراد يجي ايج دسبيك ده حمو ريفبري اوي كردبوم سنافي جامي ودي او ايوان حمو دزغي ايج وان هي تف براني سر بشتا كردات هاتن كردي سرحد دكار براني ببيش و اي دردورا موشي وبينغولي وفيرنجي هاني دچ وبيارج مديتن زاروكي وان دمكشون بچواد بون ايروجي برواجي ويدب يعني ملي گورش تبيني كيرو لكودري ودسلاداري يرو لامبر كردا چاوي هر کس برش خور ببینه شخو من برسا متخصص برسا اف باوي ممو بك يعني دجبو كسنگو افرو ما نخوندنه بلكي نزانه بن بحج برويج هنا كي بس خازم بحسابي بك من باوي ممو تفقول المانيا بتجيبو يجي لي تفجرين ويديتنين وذهنيتها وبيرو باوريه وحمو تطبيقي حطانها دي سيا دولتها تركت وب دبن باندورا ويب شافتنا قول وليت واسميلاسيونا قود مشد به والتبقول المانيا دجديسا زمان تركي زمان هري بيروز وخشك ومدنيت دبينه ودما جنا ويجي وليت حنك خد بيلك قوتشاوا حطانها بتركي هين نبويه هروان نافي خوجي تخازه حسو كزجر نبي حسو جر حسين يعني نلقور الماني للقور تركي وان وهر وها يعني اف نمونه هاني يعني سدمن بردواميا وشافتنا قول وليد بالسر جواكا كرد لاوروبا حتى تشرادي اف لفر بجيه يعني جيه بجيه بويه باندورا هاني يعني مروف باوي مامو دما مروف دخين مروف نزان بيقول ولاتك اوروبي دجي مروف وريغو لانقره يانجي لاسطنبول يانجي لباجارك تركيا دجي جارك مخا من غرق ناس في هاني بيجم قال كرد براني باور دكن روجي يجي عليه تركافته بركو ام دينداري وان بيو هاوي كارم ببين
يعني باي هي هوا هي هر شيء موجود شرونايا هي بسايوان هر تشكرنا بيهاوي كن بريا بفكر يعني مثلا بركو انساني كي ديروكا خو نزانب وچاندا خو نزانب وتشتي خو اي بيشا خو نزانب و اي الهمبري خو نزانب او دكف بند باندورا هنا كدن اي خو بچوك دمينو كي افتشاني نوا جواكا كرداد سردست هر چا پرچا يتكاربين لي افتشاني باوي مامو خوش خود تيك بري او دم غوري دمي تيك هرتن بركو او مجيوي جاري كي ايوي بخو ننه او دبي ميناك جاري كي او جدايا خو نا پاريز جدايا خو كردي نكار جدايا خو بپاريزن يعني جدايا خو بالناس نما خو بهر هاوي خو برنگي خو اوجي نكار جدايا خو جداي نوك دولة مندي بروفاجي ديجي دولة مندي دبين نولو تنت خازو خطيك كراس هيوان هم جهلا زمان هم جهلا مسلمانتيه ده يعني ده روبلسيوس سياده از بارد كم رومانه ده ناوي كچا خدما ده که عايشه ده به كچا پیغمبر میه تفگو وک آگاهی یک دیرو که آگاهی نه راست جی یعنی نه وهایشی اجتبی واته گو نه یعنی آوای کی باش زانه مسلمانتی چی نجی آوای کی باش زانه به ترکی باخه ولی تولوژی تخوازوی کراسی هر لخواب بینه دخوازه بی هاوی برکو اخو بی هاوی حس که بی هر هاوی خو بنگه هاوی بی هاوی و در دوری ویجی هی در دوری خو او دکد بن باندورا در دوری خو و نکار جوی بن باندورا در کبه جار که گاوا در کبه او د ترسه تم ترسک جی هی ترسک هی کرد بوناوی یا کرد بوناوی آگش خوینیتی وک سیاسری وی و سیاسری هانی تمپیر وک برواجی وک سر رازک گپیر هر کس کاروی جناب خو باویج يعني جناب ويدي جواكا او بيرا يجي ورا عافيتن ورا دركت يعني جناب خو او بكن باويج لو ما او تم وي ترسهاني راد بردني او خاص تم بركو وي رفيهاني ربب بي وي رفيهاني جياني جاركش خرونا تبي او خاصال فيدري دجي او انسان هاني فيري زمان نبي چند هاني ناس ناك چند اوروبيا ناس ناك يا المان ناس ناك رينيسانس و افتشتيغل اوروبا هاتي قومي ديروكا اوروبا غبي كي ايرو الولات من دروجا ايرو الولات من قومه خلكي بات شهاني بالسدي بالسالاي بدايه سالاي لبيش خويش جيفيار لبيش في چاندك هي چاندك بيشتي شر ومرني وطالاني وكشتني بيردوزي وهر تشتغل في دري قومي منها قالت تشترى دكن خلكي زوفا غا بندرا فيرا كيه دما مروف رومانات دخيني جي مروف لديمنا كي قال كي ولو مروف كاربي نيجاتيف نيني ولو راستي سر جواكا كرديا لاوروبا اف مثلا هاني حتى رادايك حتى كيدري يعني راستيا جيانا كردين اوروبا خود گيانجي بهتر او تشتين نيني بالا تدكشين وك مجار جبو نيفساندني دفي رومان بهتر تنيزيكي كي جادي تنيج بان حردوان گوره دیتنا مزگره راسکوب تشتی گهری بهتر من عاجز دکه ای گهری من دیشینه از ویا بدم پیش البته نه در روزا ایرو ده بصدا خدوانی کرد هند ویدری ده مثلا بیشن نویس سوج عالی اوی ایگ پر علاقه داد من هن بیشن انسان ایگ پرورده که خودیتنه ناسنامه خو بیکو ناسنامه خو وشیر بیک اولا خوشی وشیرن بیکو چندی وک خزانی برواجوی نگاتیف پوزیتیف جدابونا چند آخو وک پوزیتیف ببینه وک پلوس ببینه یعنی لی کرک شخور ببینه افتشه گهانه ببینن لی یا هری خمگین هی پرانی گاوا گم بیجن دوی دری ده بیکو دوی باجاروانی یا مدنیت آگ ایروگ امتیده قالت البيش خوشتن ام بيك وام بي بحسن ام تشنا وك مدنيش خورد بينن ام وك وانا دمشن لي افتشتي هاني كراسي هاني قال ايجل خكري او كراسي ايو اوتن او كراسه زوفا هاتي بوران او مجيج ايجا هاتن خلكي بدر زوفا دي بركو بيفك ورا او كرنها بيفك ورا غوتنيا ديتنكو خلكي واتشي هاني زوفا او دوباره كرنه بركي ايرو تشني قام دبيجن ليوانا نهات ابقلك تشتكي جرينجي كرد دي چارچوفاك دنياي ده خو ببينن لي كسن ب رومانه يعني كسن سركيانجي بگشتي مالبات هاني وك يعني ديروك تكچونه يجي تكچونا
مالبات تێک دچێ زمان تێک دچێ هەبوون تێک دچێ کەسێن ڕۆمانێ بڤی ئەوای تار و مار دبن یعنی وە بێهێبوونێک مەزن ji civaka Kurca Ewropa bi merov re çê dike. Mixabin niha gelek tiştî hene tu zanî gelek tiştî Kurda ew dibêjin jor vetin. Jor vetin tu kare herî jor binêr me xwedê şandiye jorê jor vetin pişre desthilatdarî tên pişre wî re jî eşîr û êl û muxtar û virde wirde tên pişre te dî bav tê. Yani tiştê her tiştekî ji bav tê em jî wî hayê ew dikin bav jî xwe dibin xwedê û bin desthilatdariya dewletê re wa îmam re xwe dibîne. Lewma jî bav her tiştekî nêrîna xwe li ser ferz dike. Nêrîna wî jî wekî kirasekî îro li vê bejnehanê neyê. Lewma ew dibe pirsgirêk bi xwe re pirsgirêka tîne. û ew ji rastiya xwe jî dûr e. Berku rastiya xwe dûr e tiştine hene mesela nikare jê çi qasî her jî wê dîsa lê bixwin di xwîna wî de di laşê wî de eger yekî ji bona mirovek ji bona Kurd e. Yani ev tiştekî bi zanîna me re em çêbûne me re hatiye ew kirin tiştine hene ba tişe hene em werin lêpirsîn û werin çewsandin ji xwe şerm e û gavak em jî jê bereve em dikujin. Em bi xwe destê xwe ne şert hinek de bikujin. Carekê ew şerekê li hember nasnama xwe bi xwe dike. Lewma ji têk diçe û her tiştekî jî ferz dike. Nêrînê ferzkirinê hene. Ve her tiştek ev çanda ferzkirinê jî heye. Ki tu mesela kurê vî bavî gere tu ê bav bike tu rêgidî jî nabe. Lê divê malbata te de yan jî malbata romanê got wek rola sereke divê romanê didilîze yani ew klîşeyên got civaka Kurda de tê naskirin hemû tê de hatine bicihkirin taybetî jî mesela eger em bêjin kesayetiya a jinê hem keç hem jî sêvê dê û Ayşê a keçik jî yani ew heso heye ew jî ser rêya bavê xwe ye memû hinekî wek herdû kur yani xwe hinekî dixwaze ne wek malbatê tev bigere lê em bala xwe didêne hem sêvê hem jî Ayşe a keça wê yani dibin bandora vê mêraniya yani nav dikevan adez dibêjim mêraniya desthilatdar a civakê de tên perçiqandin. Ya ji xwe yani ev tiştekî ji civaka Kurdan ne dûr ev bi xwe tiştekî yani realîteyê me re bigere bêje rastiye. Mesela a dê û carekî jiyana dê em bêjin jiyana bi mêr û danûstin navî ki em îro di vî welatê hanê de dijîn ev tiştê hanê nabin û dervene dê tevî wê mazlûmî û rebenî û hejariya xwe dîsa çi qasî stixwar استخوار ریک دیجی خور نابینه. اف عالیه کی راستیه مرفت کارولو بیجلی. اف نه نرینا بچاف کیه ل راستیه یعنی. یا راستیه جیانا جواکا کرد ل اروپا عمولو بیجن. یا تقریب بچاوه کلی من وکی دیجی دبه هب یعنی لی آبا گاوا گدوی مالبات هانی وی مالباتا بوی چانده ده افتشی هانی دیمنی دوباره دبن. تشتي هان الفيدري هي الألمانيا أم زانن هي نزوف هناك الفيدري كردنا قرتن جناخ برتعفي خلقي وعالمي قرتن نظام اشتباقات مشرجي كرن أوجي بخوينا خو كرد بون يعني قرم رفياجي أو بك كرن يعني جناخ خاص بكن أو قربان شرف أخو يعني أجر ناموس أو كشنا في بك حتى ناموس أوروبا قالكي دنك دان يعني أري معسونية عايشة وآسيفيد وراد هردو كاتو كارب بينه يعني تشتي عايشة دك هر تشتي معصوم يعني تبي جناه يعني بيجناه تشتي تجناه تيجي بميننا داوير شرنجي تي ورا بروكرن تبي تشتي أصله آثار يودننا يعني موسى هر تشنا بركو ديماني قد سري مدى نايو واتي قراستي يا ديماني أمش خورد شایسته دکن دبگ او شایسته ما بنگاه خود چوت به ایجا او انسان کنه انسانی دوی جوا کم سردست باو بریوی به تواوی حسو و حسو او دوراد د چا بیجم او کده دجین يعني الدنيا كده دجين ندوي الدنيا آگه او دکن الدنيا كده دجين لو ما جي بغير بخور برسكريكاتين تاني او سمبولا قوتي وهذا سلاداريين يعني لو ما جي ده سلاداري جي تي وقت ده سلاداريا نب براماني نوجن
ریکوپیک به او بخور نیارتین te behsa rastgobûnê kir û dema gomero di romanê de li van ev kesên romanê yeko datîne hemû bi vî awa yanî dema emûlo li jiyanê binerin got a herd û alîtê hene hemû dirin aliyekî dirin aliyê neyînî dirin aliyê got têkçûnê ev heta çi radeyê yanî wê peyva te yani bu peyvata ter dilsoz emûlo bêjin yani mesela o minak de dawîr nebiyaî çi mesela memû de dawîr te ew bi a xudike ew bi a xudike dema dawîr jî nexweş dikeve û têk ne dema dawîr ew bi jinek alman re dimîne ew bi jinek alman bavê wê bi xwe jinek qaye jin gelek tiştî wî dike bav tenê hêjê tiştekî dixwaze hê daxwazî wî hene daxwazî wî hene wexta dawîr gitê ew dike dibêje gerek ola xwe biguharin erê baş erin de lê gerek ola xwe biguharin lê memo xwe jî yanî heger ême li gor xwendina min jêrim ez mirov zehmet wî têxe yanî aliyê din de aliyê pozîtîfê erênî de ji ber ku di zewaca wî ya ji keçika a Tirk de yanî bala xwe didêne bi dizî tiştê got dixwaze dike lê dawiya dawî ji desthilatdariya malbatê a bav serê xwe ditewîne bûya wan dike tiştê got dixwazin pê didin kirin دیجی دبیجه تو کاره او مثلا بیجه تو کاره وک مسلمانه کی تو کاره جنه زیده بینه کرک جنه تا قایل ببوید شیگانه او به ایویا ببی جنه دو دیاجی تو پسر نخوشی درد کم برکو ام پرسلی که میهانه ای جواکی برکو انسان ما ام هر تشتی کی وسا جور و جی انسان تشنه هنه جی تندرستی رشتین مثلا او نخوشیه که برکو خو پاکش نکر او پرسلی کی درد کم ای خوره وجوا خوره پشتر بلاد به دهر جنکی دخه زارو کاوی جی برد چه جنکاوی دن یعنی در اول کاوی د چه او دی سبتنی دمینو پشترن او نخوشی وی او خوب خو دی تک دهره به الکل و به او پشتر گله دیمنی در راس وتی بگلک دیمنی در راس وتی لید داویره تبینی گاوک انسانی کی گاوک کرب دل خوب افدر پار بکه yani her tişteki xwahi kar bavdar parve bike u tişteki gava insan deraman u evide yani her tişteki kar bavdar parve bike yani insan tırdı be baştırdı be mago espir sawa kesin alman romani de bikim balkeş yani du khalewe balkeş yani yekji merov beqi ev yani civak erel Almanya diji le tekliyam civak Alman tene diriya haskirini raişe xorteki genceki Almanje hazdike u memoji ew keçka Alman bi dizi tekliya xaperçe u her du kesayeti ji eg Alman ego dendre romanı geleki pasif xuya dikin yani yani bengaha ve peşkeşkirina mesela van kesayetiye go civaka xwedê giravî go ev malbat hemû mêvanê wê ye sedemên vê yekê got romanê di vî awayî derketine pêş çi ye keve yani her tiştek eg az nexwas me besta pirsata tam estê negiştim de wekî yani çima pasîfin wilo direkt kesek eg tê de yani her du Alman her du Alman carekî mesela em bêjin Alman ew dixwazin gecî ê hember ve jî were ew daxwaza hanî ji hember ve jî were gaba gejember veni او برنگی گیدن او حتی دخوازه گو انسانا بگرین نقطه که او انسانا بخو د چارانوس یا د جیانا خود به خودی بریار گaba او هول ددن گوا انسانا بخور بریاری خور بکن هفار لو ما جي دجين ودري عاستك هاني بياوي مخاب ام بيجن ها دانوس نمي مخاب من ياجي وكيدن تقارب بيجي دانوس تنمه yani şuhar Avrupa insanı herkese ki herkes dünya yekli herkes insanı ki dünya küye her insanı ki derdore küye li her insanı ki derdore vücudane o tekli ey kurda o ey Avrupiya prani biriya evini ya çıkarıbıcı biriya zayan digijinizik prani
امين فير نبون بريك دن انسان دو دريش يعني بفا انسان هان ببن هبال وبكن ورون وبقرين وفقن ورازن وتشبكن بلش خو ام او مثلا هنا كنا تشالنج ين فيدر راوستنج دما برنامج قديه رومان يعني براستي قالك خالن بالكش تدهنو هجاي خواندنه يوم هيفي دكنجو بوايكي برفرهين ب خواندن و بوايكي ب نرخاندن جي قالك سباس بو هاتنا تا برنامج وش بو اخفتنه تا اجي سباس دكيم وازوريا روناي تي سلاف خو جروجاوا حتى چار پرچه کردستان و همه کرد دنیای سلاف خودشینم و ساعت خوش قالك سباس بو وجه تماشاوان هجا حتى برنامج كدن هم من خير وخشيه ده